Keruit na kini, keruit na kerung, keruit na labong. Kikira na upat. May Dr. Ricky Singkon, ilayo rasong kabul, sa pajeling. Kislamit taman keruit tang ba arden. Ngre ko munong elam dan arteli. Bagi orang tinong way, i-create leader. Kita bersutal, bersujit, bersukam meladi, bagi nong elam. Bagi don pat ki belakang, belapun belakang ke pos ke kini. Bagi orang tinong way ki born leader. Ba arden. Inom day pa ba? Tang nong elam jong party. Ko bagi pe je kasur, jong kari pa ke cai beri ko jogi, kalau long kawai. Ngala menong ko papo, ni kam bakla. Setengah po, kadang setengah borba ke jong pi penteri men perkelas sispa, nak sispa, bagi kersan, ya ke BBP. Bagi bar